मणिपुर इहान हानबो ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबि नुपि मचा अदु ngasi एप्रिल की तांग मरीदा नौना टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरे हाइना जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर टीएच बिमोना फोंदोखरे। मणिपुर की अहानबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबा थांगमैबन लौरुंग पुरेलदगी बिमी निंगोंबम नेगेटिव ओइरे। ngasi mahaki test pangthokibada negative oikibani adumakpu pung kun mari leraga amuk hanna retest tawbada negative oirabadi athubada discharge tawraba yai hairi ngasi pause asina health and family welfare director K Rajogo wari sanabada mahak ani suba oina test tawkigadabani test asi ningthokaba numita tawraba yai ahanbagi oina negative oikiba asi ani subada negative oirabadi mahak discharge tawraba yai haiki loina na topa nungaiba paw amana positive oiraba imung manung negative oiramle हंदकता दिल्ली की निजामुद्दीन मरकाजता पांगथोकिबा धर्मगी थौरमदा सरुक यारुबा लिलोंगदगी मैतै पांगल अमा पॉजिटिव ओइबदगी हौजिक रिम्सता लायंगलिबा दुगी इमुंग मनुंगसिंग टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरमले हाइरिबा पॉजिटिव ओइरबा सिगी मचा तारा अमसुंग लोइनबी टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरमखिबनी हाइरि अमरोमदा पॉजिटिव ओइरबा मियोय असिगा प्लेन तोंमिनर खिबा मियोय कुंथ्रागा माथोय टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरे हाइरि।